abetswana nabesuthu nawo wonke umuntu okuleya ingxenye yezwe sizobakha ubudlelwane nalabo bantu ngoba sifuna iSouth Africa ibe yodwa. Sifuna iSouth Africa nje abantu base South Africa babehlangane babe into eyodwa behlukane ngokwama cultures abo. Iyona into ezokhanda iSouth Africa leyo ngoba lena yokuthi kube nabaholi nje abagqugquzela ubandlululo. uMalema noBaba Ramaphosa bafuna ipi eSouth Africa and ama-South Africans funa enza isiqiniseko sokuthi ayibibikho leyo ngileyo into abayifuna eSouth Africa lo bantu babona beseka abantu bokufika nje bafuna kube nempi eSouth Africa. Ningalokothi ma-South Africans, ningalokothi niyabona njengoba bevumela amaSomali ukuthi abeke amakhosi, bevumela amaXhosa ukuthi abeke amakhosi bonke ngoba benamabhizinisi ngale ngaphandle bafuna kube nempi eSouth Africa. Baphoxeni ingane zomama, ningalokothi. So ke eyokuhlanga ngizohlala kuyona. uMalema washada wakwadelela nje umntwana kwaphinda ngene wamdelela kule radio kuthiwa yi702 wayemdelela kunama records emdelele ngamazi nokuthi uyini. Umntwana kwaphinda ngene wayihlonipha le ngane, wamhlonipha lo mfana, wamhlonipha kwaze kwaphupha yena. Silwa sithi thina umntwana waphinda ngena akakhipha igama asitshela ukuthi senze njani ngalezi zinto egcwele lapha eThekwini ezakhe lo muntu lo. Wathi umntwana waphinda ngena ehlalani phansi, ingane le impilo ayiyazi. uRamaphosa uyaphinda ngeyikhathi zeyibhelu ebopha ubaba uZuma embophela nje into esingayazi. Uyaphinda futhi uma ngabe abantu bethukuthela noma kwaba yiphutha ke kodwa abantu babethukuthele ke ngaleso sikhathi bethukuthele benga-understand. Njengopresident kungumsebenzi wakho ukwenza abantu ukuthi beqonde ukuthi kwenzakalani, ubenze futhi ubumele ubuholi, ubenza abantu bebone ukuthi kunesidingo sokwenza lento yenzayo. Azange aphawule ngokufa kwabantu, waphawula ngobuhlanga wathi lento eyenzakalayo akusiyo into eyisikhalazo seSouth Africa, into ye-ethnic group. Uyaphinda manje izolo ama-Nigerians last 2 months ade beke inkosi yawo kuGombo e-Eastern Cape. Ama-Pakistani bethumbe umfana wakithi laphana eFosloras, amthumbe inyanga yonke. eSoweto kunomfana wakithi engiyokwenza investigation this week naye obulewe ngama-Somali nama-Pakistani kubangwa indaba ye-tuck shop. AmaSomali namaPakistani, amaSomali izolo eGoli bebeka inkosi yawo izolo. Akaphawuli ngalokho uRamaphosa, akaphawuli ngokuthi abantu bakithi bahlele emjondolo, abasebenzi, intsha akayisebenzi, ayazi nokuthi kufanele yenze. Akaphawuli uBaba Ramaphosa ngalokho, uphawula nge-ethnic group, uphawula ngamaZulu, ufuna nje ukuthi umhlaba wonke wazi ukuthi amaZulu ayabheda. Manje ngicela ukubuza ke mina, ubani oweluleka uBaba Ramaphosa? Because njengamanje ayikho into efuna ukuphawulwa ngamaZulu njengamanje. Into edinga ukuphawulwa manje ukuthi abantu baseSouthville, ukuthi amasaluni a-ownwa abantu ukufika. uBaba Ramaphosa kunaleli gama lisebenzisayo lifundiswa abelungu leli libizwa ngokuthi i-ethnic group. Usuke echaza nje amaZulu lapho, usuke ekhuluma ngamaZulu nje, uyawenyanya amaZulu, ngeke ke thina sibenyanya abantu baseLimpopo. eLimpopo siyaya sizobakha ubudlelwane namakhosi aseLimpopo, amaTsonga, amaNdebele, amaVenda, abetswana nabesuthu nawo wonke umuntu okuleya